makirugamite muno rege na deputy president William Ruto na ugo ne gukiuga ugikiona kuga basi William Ruto ari guku theine andogora koro ikumenyithia ni ati gukire na mucemanio uri ndiraigwa andu aria makinyitaga baru William Ruto makire na giikaro magikiarĩrĩria maundu matiganite enda tukorwo tugigikarira tukiunanira njongwa na ageni yakwa na nigetha tukorwo tugikiaranĩria iguru rigie ndeto ino thaici ona thutha wa kwanĩrĩrwo kwa nucio ugukorwo akiri muhotani ane tugukorwo tukirio haha na nigetha tukorwo tugikiurania riu bururi tukorwo tugikirana no nginya tukorwo tugithie na mbere na gukirumirira kana gugithingatithia watho. Thengiũ nĩ tondũ wa inyuĩ muthiĩte na mbere na kunjarĩria kwĩtũkĩra kũrĩa kwa Facebook no nĩ mone guthoma ciothe no nguthi ngigeragia gukorwo ngigithoma igĩrĩ ithatũ raiga ati handu hatutangathe mumenye no tithwe ni IBC yagiri gukorwo gigitangatha uguo no tweterera IBC na tukiuga no wega ni tondu ringi korwo magwetagirira nginya rucio tutingia no kuga no tungiagia na wetereri no tondu ru ni mathaa manini matigara ni ndagika nini reke tweterere mundu ngera to boni haha aroiga nice peace nagakiuga andu makorwo magithingatithia thayo ni tondu thayo niguo wa bata mundu retwo muhira wa Kandara thengio muno makiria ku Kandara mutigirire thayo no wathingatithio mundu retwo Joyce Wajiro thayo Sami kuma kuria Margat uriga thayo Karomwas uriga peace love and unity na uguo noguo tungikihinyiriria oro na ithuĩ twi mwena uyu ngi Naomi Maina asante sana mundu retwo Ngugi wa Perez na roiga thayo thengio muno makiria tuthie na mbere mundu roiga haha etagwo atia kuma kuria Kĩrĩa-inĩ Zani Matata kuma kuria mwena wa Kĩrĩa-inĩ na tugukorwo tugitirithania nawe mwe kwa imwe kuma Bomas of Kenya kuma guku studio na no tugukorwo tukinyithania mwandiki witu kuria mwena wa Bomas of Kenya na nigetha nake akorwo agitumenyithia uria maundu magikarite yes mundu gitwo Oscar niwe wi kuria Bomas of Kenya no ngari wa Kamau nake ari kuria Catholic University na ukorwo agitumenyithia uria ndeto ici gukorwo ikihana kuria Karen ni mwaura wa Gunya no gukorwo agitumenyithia uria maundu maikarite kuria mwena wa Karen nake mwaura wa Ndung'u nake kuria mwena wa Kibreka na thiete na mbere nake na gukirumanirira na Raila Odinga nake akuma kuria Karen na mundu gwetwo mwaura wa Ndung'u nake ni mwe kwa imwe kuma kuria mwena wa Karen nake akirumanirira na Raila Odinga. Oh yes, kuria mwena wa Sugoyo nakuo andiki aitume Sheba nigetha makorwo magitumenyithio horo wigie uria moimirira kana ayo gitangatho kia umuthi gigukorwo gikiamukirwo mwena ucio wa Sugoyo no tugukorwo tugithiuruka thiini wa nginya county citu ni tondu andiki aitume Sheba oro na gukorwo magitumenyithia uria aikari marakiuga kumana na rianirira ria muthenya wa umuthi ni muthenya uria ukoretwo wetereirwo na njira nene muno makiria ni muthenya uria andu makoretwo ringi makiaga toro ni tondu waguo makienda kumenya ni uria ndirathurire kana ni ucio ungi urathurirwo ni ucio ungi no hano honde aikwira ithuĩ turi a Kenya bata ni gwitikira a Kenya ingi mekuga atia a Kenya aria ingi ni atia magukorwo makiuga muthenya wa umuthi guoka ni uria ugukorwo gitangathwo na ndeto iria ijoga ni ati gutikage no horo wigie ngui andu maigwithanie andu magie na guikarania makiri na thayo no kimenye ati uria ugutangathwo muthenya wa umuthi ucio niwe ugutuika mutongoria wa bururi uyu tugithi kuria thiini wa kwa mundu gwetwo William Ruto munini wake ni Rigathi wa Gachagua kuma kuria county ya Nyeri na ugo ni kuga agikorwo no gutangathwo ta president muthenya wa umuthi na Rigathi no gukorwo ari munini wake no gukorwo agikara kuria mwena wa Karen tugithie mwena wa Raila Odinga ni kuga agikorwo no gutangathwo ari ta muhotani thiini wa githurano giki turainikireirie munini wake mutirithia wake ni Martha Wangari wa Karua na ni kuga riu nake no gukorwo agikiyukia kana ari karaga kuria mwena wa Karen ugo niguo maundu magikarite na no wega we kumenyithia uria ndeto cigitarie na nigetha ukorwo gikimenya mundu no munini wake agukorwo akirio na haha ni ugitwe cira na wetwire ni utwe cira wetwire iguru rigi waigwa mundu ni ng'ania umenya munini wake hakuna kubahatisha
maundu niguo magukorwo magiikarite. William Ruto na itena riake ria mbere ria gukorwo akigeria giturwa kia president kana akihuranira president, na rita riake ria mbere akoretwo ari deputy president kwa ida ria miaka 10 kana kwa matena meri ma utongoria. Raila Odinga ni rita riake ria gatano gukorwo akihuranira utongoria wa bururi witu wa Kenya, na turetha mutongoria wa gatano wa bururi uyu gwa maundu maikarite, na riu andu marorania no gukorwo ari the fifth. Hatiri undu tangaja maroria nucio ugukorwo akiri the fifth gukorwo agigitongoria bururi uyu. Umanda to ni ati no nginya mundu agerie kwi manage haria hothe akiri. Riu ukimenya ukorwo no igwa ni unyitagwo ni gacukari kana ga temperature ni kabatagira abawuri oro riu wiigire kindunda ni tondu gutiri undu tangihanika. No riu ri ukimakio niki mwaure arari presidential candidate na ni aretikirire by the way na mutu urathie na mbere Wajakoya arari presidential candidate na ni arona ndo igwo tirari uhoro wake ni atikirite tondu riu aiko ndetikirite ri ni tungira muigwa akiaria acio nio marahuranagira giturwa kia president. Na riu Raila Odinga na William Ruto akohe mundu agirwo gukorwo ringi agikigwa irio ni irarema kurikania acio mariana ithio tutiagirirwo gukorwo ritu gikiaga ningi toro he mundu njiguire uga riu atiaga gutangathwo ni no nguire ugikua ati arathu miaka 5 no tugagithura na gatare we hinya no thie na mbere thaici ndakwira gutire mundu utare na ka pressure gutire mundu utare na ka tension gakwira kumenya medno mundu no ni Raila kana ni Ruto. Ni ndigukuri orona tario ni tondu ndiendo ngesi tondu riu agiciriria na nikiratharirwo ri ndureke tuheo ni ABC reke batuhe ario na undu uria turahunjia muno no thayu kana ni ero kana ni blue. Ndona andu thiini wa Facebook mundu arekira blue nyingi ukona ungi thiini wa Facebook arekira yero nyingi ati gutiri mundu utarenda uhotani. No ni atiriri gaturu kandito urio gutangathwo bururi wa Kenya niguo gukorwo uhotanite ni tondu ni mundu uria wina andu ari ingi thiini wa kura ugukorwo agigitangathwo. Mundu uria ukorwo wina majority kura iria nyingi akinyia 50+1 ugo ni kuga ati ne ukorwo etikirikite ni nuthu ya Kenya na magakira na mundu ungi umwe kana nuthu ya andu aria marakorirwo magigikia kura. Oh yes, umuthi ni maundu maria magietereirwo thutha wa andu gukorwo makirara matari toro kwa hinda inene muno makiria na andu gukorwo magieterera andu gukorwo turaigwa kwina njikaikanio kuria Bomas andu magakorwo magikiuria tugwika atia hihi niki kirathie na mbere ni kurari na mateta ma woici mukaigwa hithio mutigatuie aca Kenya mune kiega na ugo niguo maundu magikarite na tukorwo tugithi kuria Bomas hanini na nigetha tukorwo tugikeigwa kwaya igitwikire mwihoko githiro kuria meko dance wega ni ya Kenya ithuothe turi ya Kenya thegia ya no kana no tukorwo tukiri wa Kenya na gutire mundu kunyihanyiha ni tondu wa mundu urio kuingira ugo ni gukumiriria ndakomereria na nigetha ndukaye gukua ngororo na hanini ni tondu wa mundu urio gukorwo agikiingira tuthie nginya kuria Bomas of Kenya. Tutulie, jirani
kushuhudia. Tuendeleze kicheko popote vizazi nao watuige. Tumwombe Mungu siku zetu zote na kumtolea shukrani. Atupendavyo Wanakenya wote na sisi tuwe na amani. Upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani twaomba tuidumisheni nchini. Wakenya twaomba kila wakati tutulie. Mpende jirani na kuihubiri amani. Fujo haina maana kabisa, zingatieni utulivu. Unayakosa maadili mema unapoileta vurugu. Wakenya tulipoteza wapendwa tulipoikosa amani. Tuzidishie utulivu kwetu Baba Mungu tunakuomba. Upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani twaomba tuidumisheni nchini. Wakenya twaomba kila wakati tutulie. Mpende jirani na kuihubiri amani. Upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani twaomba tuidumisheni nchini. Wakenya twaomba kila wakati tutulie. Mpende jirani na kuihubiri amani. Ogura akiona maundu maikarite kuri ni Bomas of Kenya. Iyo ni kwaya ire yagithite na mbere na gugituca jamura nigetha tukorwo tugi mbere ya mwikirigiti wa kamiti ya ithurano ya IEBC Wafula Chebukati agikinyite na nigetha akorwo agikirirukia cia wa mariro na iria tugietereire gukorwo tugikimenya nuo. Otuguo ndakwira ni ati ciuria icio wina cio oro nawe ona ni no cio ndi nacio na turoria atiriri mundu ni Raila kana nä Ruto. Uguo niguo turakiuria no cio ugukorwo agikianirirwo na kuringana na riboti ire iragikinya ni ati by that kenda ni tugukorwo tugikimenyete mundu agukorwo ario na mehaririria kuria Bomas of Kenya ni manyitithitio thinga na njira nene na wakicũthĩrĩria ageni nao ni mekinyitie na njira nene muno makiria na ageni aya ni kuga ni tugukorwo tukiona andu a mithemba mingi kuria Bomas of Kenya ni tugukiona observers aria maragithia na mbere na kurumanirira mihango ya githurano na ni tugukorwo tugikiona andu aria makoretwo makuite na kiama kimwe kana kiria kingi uguo ni kuga anyiti mbaru a kiama kimwe kana kiria kingi ndeto iria ira gitukinyira guku irauga muhotani ni umwe wacio Marieri riu githe dia ikuhe kahinti kidogo koguo ukimenya gutiri uru turathi gucaririria na nja either Raila Odinga kana William Ruto no ndeto ino yothe mwaria ma kana musema kweli ni mwikirigiti wa IEBC niwe Wafula Chebukati na aria makoretwo magigitwarithia mihango yo tari wa kura na mbere akigeria gukiverify form iria aragitwarirwo kuria ni guririkana ni kurari no horo igi form 34A na form 34B na ndeto yo nio tugukorwo twikimenya muthenya wa umuthi wa gukorwo magithuthuria ndeto icio ciothe marona muhotani no thutha wa gukorwo magithuthuria ndeto yo marakiona muhotani kana marakoirwo magikiona muhotani no
Ni kwina Bomas of Kenya kwina kule KICC gikaro kiria Raila Odinga makiharireirie kuria Catholic University ndikuo William Ruto makiharireirie na nitugukorwo tugikimenya thutha ndagika itari gukunene. By the way, nitugukorwo tugikimenya ni mwena uriku wina uhotani thaisi waheni orega utire mundu uwi ni tondu Chebukati ndakiri arakiaria no dalili ni ikwaria ni tondu okorwo ndagoro gigutwara ginya kuria kwa munini wa President William Ruto ndakorwo gikumenyithia moro wa gunya niwe wambite hema mwena ucio na nitugukorwo tugikiambadiriria kana tukiuma na thutha ringi na musafara wake arikia kuma kuu mwena wa Karen mucie gwake. Nake Raila Odinga mwandiki witu moro wa gunya niwe wa ni Steve moro wa Ndungu nake niwe urakirumanira na Raila Odinga gwake kuria mwena wa Karen na nitugukorwo tugikumenyithia mbica ici cimwe kwa imwe auria magukorwo magikiuma kuria okorwo ni kuria mwena wa othe maikaraga kuria Karen. Koguo ni either Karen kwa William Ruto kana Karen kwa Raila Odinga. Gutire mbica na imwe utagukorwo ugikimenya cia maria maragithie na mbere uthie na mbere na ugikarwo haha Kameme TV ni tondu hatiri undu tangaja ni gukorwo gikumenyithia muhotani oria ukorwo kana ringi tukenjera Chebukati na nigetha akorwo agitumenyithia muhotani witu wa gituro kia president agukorwo akiriwe nyambe gucoke kure Bomas of Kenya hanini na ndio haha gutire kundu ngithiete. Kenya ni mama yangu, yo napenda Kenya. Kenya mama yangu, Kenya ni baba yangu, yo napenda Kenya. Kenya baba yangu, Kenya ni nchi yangu, yo napenda Kenya. Kenya nchi yangu, Kenya ni nchi ya kupendeza. Kenya nchi yangu, kweli Kenya ni nchi ya kupendeza. Kenya nchi yangu, na Wakenya wote wanapenda amani. Kenya nchi yangu, nami najivunia kuwa Mkenya. Kenya nchi yangu, iyo napenda Kenya. Kenya nchi yangu, Kenya ni mama yangu, iyo napenda Kenya. Kenya mama yangu, Kenya ni baba yangu, iyo napenda Kenya. Kenya baba yangu, Kenya ni nchi yangu, iyo napenda Kenya. Kenya nchi yangu, sote twafurahia amani kote Kenya, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Sote twafurahia amani kote Kenya, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kweli tuidumishe amani yetu tuliyopewa naye Mwenyezi Mungu. Kweli tuidumishe amani yetu tuliyopewa naye Mwenyezi Mungu. Sote tushikane ili tujenge Kenya. Kenya ni nchi yangu. Kenya tunaipenda. Sote tushikane ili tujenge Kenya. Kenya yetu ni nchi yangu. Kenya tunaipenda. Twende sote wa Kenya tufanye kazi zetu tukidumisha amani. Twende sote wa Kenya tufanye kazi zetu tukidumisha amani. Tusikubali kamwe kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Tusikubali kamwe kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Sote tushikane ili tujenge Kenya. Kenya ni yetu, mimi na wewe, nchi yangu. Kenya tunaipenda. Sote tushikane ili tujenge Kenya. Kenya ni nchi yangu. Kenya tunaipenda. Kenya ni mama tena ni baba yetu.
mama tena ni baba yetu. Nchi tuliyopewa na Mungu wetu. O Mungu tunakuomba uzidishe amani, upendo na umoja. Mungu tunakuomba uzidishe amani, upendo na umoja. Zote Tushikane. ili tuijenge Kenya. Kenya ni yetu, mimi na wewe. Nchi yangu. Oh, Kenya tunaipenda zote. Ili tuijenge Kenya ni yetu, mimi na wewe, na wewe, na wewe. Nchi yangu. Tunaipenda sana Kenya. Tunaipenda. Oh yes, gatho cia mwanya. Thengio muno makiria kuu ni Bomas of Kenya kuria turathie na mbere na gwicanjamurwo ni kwaya itiganite na iria ikoretwo cikiambite mwena ucio na ikoretwo igithie na mbere na gugikira andu hinya. Ngwiraga hindi ria andu makirwo na hinya ni mendaga kaundu ga kumaikia mbere kindogo na nigetha makorwo magikimenya ndetori igitari atia. Riu gukinya ba ithaa kenda ni tugukorwo tumenyete ndeto ta uria itari. Ndakwira gikinya thaa kenda we ni gukorwo thiete na mbere na mihango yaku ni tondu ni gukorwo gikimenya bururi uikarite atia na ni gukorwo kimenya atiriri ni tondu maundu by the way ndirakwira ni meri no maundu no makone matatu ndirenda kuga atia. Undu wa mbere no tukorwo twina muhotani kuma mwena wa Azimio, no tukorwo twina muhotani kuma mwena wa Kenya Kwanza, na no mae ukorwo no tukorwo twina muhotani. Tugiaga muhotani wa 50+1 ni kuga no tucoke tuthieko ndotige to twina wakiri haha tutigukorwo tugikigwa ndeto eno. Koguo ndagika tari so tugukorwo tukiania iguru rigie ndeto icio ciothe tugikimurika thavari iria tumite gukinya muthenya wa umuthi na tugikimurika haria tukierekeire rucio rwitu ruhana atia. Uhoro wigie thayo ni undu umwe wa maria tutangikaraniria nawe ni tondu thayo ni tukoretwo tukimenyereire na njira nene na ucio niguo undu wa bata ona thaa ici uri okuoya ri umenye arathurirwo ni a Kenya na uguo tuthi na mbere na kuiga thayo tamaka tukiambia kuhurana tukiambia gucongoirana tukiamba gucokaniria na reke ngwire bara yukaga atiriri na njira ya kwambia gucongoirana kwambia kwegekia mundu ucio uguo tuga turi anini kwegekia gucongoia maundu macio mothe na ugatuma agie na gitempa kihoe uraigwa we na ikofi ukaigwa maundu ni mambiriirie gugithuka riu ri koguo ri nigetha wimenyere ndukaringwo ni mundu na tutikagie na bara na tutigacine bururi angikorwo ni mwena waku gucinda ira mundu ucio ungi atiriri turi Kenya bururi ni umwe umandeto ni ati gutire mundu guthi gukoma Karen ari maina kihumo na nie ndie State House acio eri either ni Raila kana ni Ruto acio megutumwo kuria State House na waciangieri umwe wao either ni Martha kana ni Rigathi acio no meguthie kure mwena wa Karen kuu nikuo turi monaga maritwitaga makienda kwaraniria na ithwe naguo ni kuga ithwe ayangi aikorwo nie ndokaga ho rucini ni nie na munene wakwa tuthie na mbere na kurutania wira na nigetha ndigitigirire ati ndirakiona mucara wa tuhu nawe hari ukirokaga no nginya ukiroke na tukimenya muthenya wa aramithi niguo thukuru ibatie gucokwo aramithi ri no rucio noke muthenya Jumatatu uguo ni kuga aramithi no rucio noke na uguo no nginya tuige thayo na nigetha nginya ciana ihote guthie thukuru igathome tutigathake na karida ya ciana citu aya ri mathomire tene nikio turamathura rucio rwitu rutari njau ni kuhuka ruhukaga uguo ni kuga ciana icio cie thukuru nicio rucio miaka 5 yukite miaka 10
igakorwo cigithurwo ndio twituguka tukuru tugithie kumathura na nigetha matutongorie tutigacine bururi tutikagagie thayo o Cornelio thiini wa Kenya ninjue andu mamanyitire uteti na ngoro ciao ciothe angiona ni mambitie nginya gwitana ciugo angi nginya family matiraiguana atiriri kindu gikumiriria aiko ni kirio kuona wite family murianire hwaini uge na ni mwazo tindika bana no indi wengi aje ni mugatwitikia karibuni sana Thank you. Wega muno makiria ni ndakena ndoi gutire undu muru ta mundu ari wiki mugikugaga eri ni ega gukira omwe na radio mathia karibu sana nyambe kunengereria mwaro ukorwo gitwira maundu maikarite atia Maundu maikarite uguo uramona mundu araigua ena maida mundu aramenya uria guikarite andu marauga andu othe maraiga ni mahotete riu ithuĩ ta andu aria twendaga gwika uthathaũri ni gutinda tukirora identify other data points tondu data point ino ya wina confused andu maraiga aya ni mahotete acio angi makaiga ni mahotete riu turacaria information ingi cia gu support those claims tugakirora uhoro wa presidential motorcade tugakĩiguanga kwina motorcade kuria Karen kwa Ruto tukarigwo kana hihi ni motorcade yo iria yake ya deputy president kana ni ingi tukerwo ihi nduthi ciake ikoragwo anga 2 riu nganga ni 4 anga gukoragwo na sergeant riu anga kwina riu ukarigwo okay haya ukaroria maitho kuria kwa Raila ugetha motorcade ukamiaga ugacoka ukarora kwea kuria kwina Waterloo station ma andu aya ukarora kuria Catholic University ukona kuihoire andu ningi ukarongoreria maitho mwena wa KICC ugakora gutiri andu no ningi ukaigua ABC maigatirire kinyamuri ni thaa 9 ukayuria kana hihi andu aya no gweterera metereire ndiko ni mekumenyaga mathaa mao ti makinyu koguo nikio hihi mataumirite riu hakiri ciaku igaguthiora uguo riu ugatigwo wi mundu confused ugakiuga reke weterere hathi undu ungi ungika ugerie kumanage anxiety na sintofahamu iria wi nayo o hamwe na thikiriria koguo mamenye matiriki uria maraigua tumbo joto iko na kila mtu oho wakiri atiriri uigua atia we nawe muno uria wikarite ni ndiraigua wega no mwaka tumenye ati siasa cikoragwo ci very emotive na very sensitive tondu tuga siasa he maundu meri constant he kindu gigwitwo interest na he kindu gigwitwo betrayal tondu wa interest iria andu mareo tofauti ateti nginya muingi ugakora ni cikoragwo ci very emotive koguo cigakorwo ci very sensitive na kira gitumaga siasa cikoragwo ci very emotive na sensitive ti ati he mbeca nyingi muno bururi wa Kenya guthondeka umuthi kianirirwo ti ati he economy gucenjia le tondu he la power play kana he mahinya marahusika hau ukora likio eri sensitive secondary andu ni mainvestaga muno na siasa muno tukoretwo tukiuga nawe ha siasa ni maundu matatu strategy resources na numbers koguo he aria mahotete ku invest resources na muingi wa Kenya ugakorwo hotete ku invest emotion ciao hau tondu wa mundu uria mara support na ugakora siasa citu we organize our tribe around ethnic and regional mobilization koguo kola o ethnic area andu aya marumaga na region yao na uguo tugaga ati ni gukoragwo na ituge kana ira tuga anene a tribe ici ukora nikio irakorwo eri sensitive uguo na umani ati roboka tukola kuhorera na gweterera no mwaka tuthie na mbere kuigithia thayo ndireraga andu handu ndirari hwai ati thaa ici twina honge nyingi muno cia bata ta hi devolution na ambunge na senate koguo utongoria toa president na ngwiciria time ni ripe tuote ku demystify gitigi gia president tulokio kiolekaga rugari ndironire county nyingi magavana ni marahotirwo gutira ilo ndu munene na tondu uria tuotete kuorganize siasa citu tondu wa tribal na regional wega tumenye uria tugitigi kia president tungikihuthia tondu umuthi kibiashara ni muthenya urathie kura urona cukuru cirahingurwo by Thursday kana hitu cenjie gatiba gitu tuote go split ithurano ici twaria bururi wa America mekite koguo Lydia igithurano guku bururi-ini especially kia president uguo wakiri aroiga gikoretwo kiana tariki ya makwa na mariuka ati ni gutiri undu ungi na ndio kana no support uguo ati ni twagirwo gukorwo tugiciria giturwa giki twagirwo gwika ati anakio giturwa giki ni gikwenda ukirorwo uhoro wakio
tondu gwiciria uria to organize democracy itu ri giturwa giki no kinyitiriire hinya munene muno na gwiciria ni tondu andu marona ati ona ngikorwo mwina governor ona mugikorwo mwina senator kana ma MP mahana atia thirikari ingiingira munene wa executive ari ona say nene muno especially gukinyirira maundu ma resources tondu ni aditaminaga tuge ona disbursement ya besa nona besa ona singe approve kuria bunge executive noyo yukaga igasaina authority ya withdraw ya besa icio nigetha cithie ku ma county governments koguo gwiciria hinya ucio gukorwo urio haha iguru ri no urarehe tatanicio tondu andu ni marona ati mundu uria ukuingira state house no we wina say ona agutwika kana governor wakwa ni akona besa kana ndakona besa kana MP wakwa ni aka succeed ku lobby fara fulani kana mai fulani hinya ucio wothe urio haha executive na ngeciria no gukorwo hihi he uria tungika tweheranie president na mbeca ici cia county ici heranwo fiu gutwike ati cia gukorwo hihi kwina account A na account B ya consolidated fund na gugakorwo kwina budget igiri cia ma county na cia national government nigetha mbeca citige gukorwo cigitukana andu matige gukorwo ati no nginya mena riri mena ati no nginya makorwo maki relate kaundu fulani na muciĩ munene wa state house ati nigetha na ngwiciria kaundu kau niko kara neutralize orito wa gite kia governor kondu korwo ite cia governor ni cinyititwo ni ya Kenya uria twaintendaga ria twekaga katiba ri gutingikorwo na kiundu giki kinene gia andu mena governor wao no maraigua ati president aga kuingira uria turenda tutigukorwo twikarite wega handu hau no tuharore na ngoro with an open mind turore atiriri is there a way to enhance kiundu giki kia devolution nigetha andu maiguage ona ngoro kuri iguru gutinathi uria mekwendaga stake yao is secure na mesawa Okay, thank you muno makiria na no tuguthie na mbere na nitugukorwo tugikiurania atiriri wakiri ni maundu tamare kuma twetereire muthenya wa umuthi koguo twambe twikiri hanini na nigetha thutha wa ndagika imwe igiri tuko tugicokereria tuthie na mbere na gugicira tuthie na mbere na gukiaraniria o tugietereire Bomas of Kenya Wafula Chebukati akorwo agitwira atiriri mundu no ndugathie kuraihu.